babu set dambugal jeɗɗa ɓangal ka mulakhasul fiqh fi amal no yewtan fi golleli watte ɗin yawma tarwiya ñande jeetati donki wa yawmu arafa e ñande jeenayi donki. innal ansak ande no dewe ɗen allati ɗen yuharrimu biha horminanaɗe ɗen fi muɗum ɗe horminani ɗen fi mum alqadimu arɗo on indama yasilu tumande o hewti ilal miqati faade waqintinaɗin salasatun tati al ifradu wajjinɗingol wawa ɗum an yanwiya ko nde anniyoto al ihrama wonɗo horminade on bil hajji fakat fi hajjutum wayaba gara e oɗo hettoto ala ihrami e horminagol makko ngol ila an yarmal camra ha o feroyo koccuje ɗen yawmal idi ñande julde wa yuhallika o femba on seyra sa hoore makko ne wa yatufu o wango tawafal ifada wangandu waynordu ndu wa yas'a o yaha bayna safa wal marwa illam yakun sayuni o latanoki sa'a o yehino ɗum ba'da tawafil qudum ɓaawo wangardu ardirdu ndu wal qiran ko wiyete jokkindirgol haw ɗum an yanwiya ko nde o anniyoto al ihrama horminotoɗon bil umrati wal hajj fi umra e hajju ma ande wotere minal miqat immorde ka miqatu to ka waqintina to wa hada ɗum ɗo amaluhu woni golle makko ɗen wa hada oɗo amalu golle makko ɗe ka amal al mufriti no wayi wono golle wajjinɗinɗo illa tun si wona annano kanko yajibu alay no waɗɗimo hadiyun neldari tamattu hadi tamattu neldari fi fowtande nde o waɗi nden hakkude hajji on e umra on wal qiran ko ete jolkindirɗo afwan wat tamattu ko woni tamattu an yuharrima ko nde o horminoto bil umrati umra on minal miqat ka wagutu wa yatahallala o yilto o dagintino yo minaymo o gayna few ida wasala say o hewti ila makka tafade makka bi ada e amala sabu golleli umra ɗin tawafin wa sa'in immorde yahugol ngol e wanga gongol wa halaka o femba hoore nden seeɗa aw taksirin ma o raɓɓindina seeɗa summa yatahallala a refti o dagintino min ihramihi immorde horminagol makko ngol woɓe ga o heddo halalan ko daggintiniɗo ila an yuharrima ha horminano yobil hajji hajjungu wa afdalul anasik kono yewtino wiɗen ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo dewe huwa tamattu ko waɗgol tamattu ngol fa istahabu hino yiɗana liman a harrama wonande on horminiɗo mufridan tawi ko wajjinɗinɗo aw qarinan ma ko o jokkindirɗo walam yasbuk walam yasakta noon o soggali alhadiya neldari o yaadimum an yuhawwila nde o waylitata naskahu dewal makko ngal ila tamattu o waɗa ngal tamattu aray ɗum no yiɗanamo no laɓa wa yamala o golla amalal mutamatti golle waɗum tamatti ko watta kon wa istahabu hino yiɗana lil mutamatti waɗɗo tamatti aw mufrid aw mufarrid ma ɗum wajjinɗinɗo aw qarana ma jolkindirɗo tahawwala waylitugol ɗiɗo fof ila tamatti'in wonta tamattu wa halla o dagintino min umrati immorde umra makko wali ghayrihim e ko hinaɓe kamɓe minal muhillina immorde dagintiniɓe bi makkata makka aw qurbiha ma takko makka al ihrama horminana gongol bil hajji ka hajj yawma tarwiya ñalande ɗunɗutugol ko noon nde wiyete wawal yawmu saminu min dil hijja ɗum ko ñande jeetati dunkin li kawle jabir wonande yewtere jabir radiallahu anhu fi sifati hajji nabi fi sifa hajjune laaɗo ngun sallallahu alayhi wa sallam fa hallan nasa yimɓe ɓen dagintino kullum ɓe fop wa kasaruɓe raɓɓini sukkuno maɓɓe ndun illa nabiya si on annabaji allah sallah sallam waman kana e ɓen laatiɓe ma hunduɓe ene laaɗo waman kana e ɓen laatiɓe ma hunduɓe ene laaɗo hadiyan neldari falamma kana ñande laatino yawmu tarwiya ñalande jeetati donkin tawajja o fewtiti ila minan o fewtita faade mina fa hallu bil hajji ɓe horminano hajju ngun wa yuharrimu bil hajj ɓe horminano hajju ngun min makani immorde nokku maɓɓe on ɗon on faami alladi nden nokkure huwa nasilun fihi nde o jippi nde o weeri e mum ka loosuma makko ɗon sawanno fota ter kana ɗum laatiki fi makkata ko nder makka tum aw harija maka ka yaasi makka aw fi minan mako e nder mina wala yadhab haray o yaata baada ihrami ɓaawo horminagol makko ngol fa yatufu o wango bil bayt e suudu qala cheikhul islam ibnu taymiyya rahimahullah e cheikhul islam o maaki
fa idha kana silatika yawmu tarwiya nyande jetati ahrama o hormino fa yaf'al o golla kama fa'ala wono gollirno non indal miqat kami gato to no horminorno non ton ko non o horminorta hande kadi in shazimo fala aharrama min makkah ta hormino makkah don wen shazimo fala min kharija makkah o yalta ka ba hokko makkah o hormino ton hada huwa sawab ko non buri yadude e sawabon yaltugol makkah seeda hormino arta kadi wa ashabun nabi sahababe nelaado sallallahu alaihi wasallam inma haramu andu kambe kabe horminino kama amarahum nabiyyu kono annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam yamiri be non minal batha imurde ka wiyete ɗon batha wa sunnatu sunna an yuharrima ko nde horminoto minal mawdi imurde nokkure alladine huwa nazilu fihi nde weeri e mum ko ɗum woni sunna kadhalika al makkiyu kono noon makkiyankejo o kadi yuharrima o horminoto min ahli ka ɓeygure makko nden ɗon kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam no nelaɗo makiri man kana kala laatiɗo manzilu werde makko nden duna makka galle makko ɗen hewta makka fa mahilluhu haray horminagol makko ngol min ahali kaka yimɓe makko ɓen ɗon hatta alu makka ha yimɓe makka ɓen yuhilluna kamɓe ko ɓe horminoto min makka ko immorde e makka ɗon wa qala ibnul qayyim rahimahullah falamma kana tumande laatino yawmul khamis nyande alkamsa duhan ka walluha ko nde nyande wonno jeetati donki hitande nelaɗo ha joyigoy onande hitande men ɗo mi fandi tawajja nelaɗo fewtiti yani annabiyu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam biman ma'aw be wonduɓe e mabɓe minal muslimina immurde julɓe ɓen ila mina ɓe mina fa harrama ɓe harminoyi bil hajji fi hajju ngon fa harrama harminani bil hajji hajju man kana kala latinoɗo a halla hari o dagintinike minhum e mabɓe min rijalihim min rihalihim immorde ka galleli mabɓe ɗon immorde ka berle mabɓe ɗon ligoy walam yadkhulu ɓe natano ilal masjidi faade e julirde fus li yuharrimu minu fiyo ɓe horminoyo ton bal skoni a harramo ɓe harmini wa makkata khalfa zuhurim tay makka hino ɓaawo maɓɓe wa ba'da al ihram ɓaawo ɓe horminade yastakhilu ɓaawo horminagol ngol ka yastakhilu kanko neɗɗon o sokolira ila ɗon bittalbiya e labbay kaji ɗin moƴƴa fo yulabba o noto inde eqdil ihram fewndo fiɓata horminagol ngol wa yulabba o noto ba'da dhalika ɓaawo ɗum fi fitratin e nder taƴƴontinalji ɗin kala muufe ma hun kala événement hun waɗu kon taƴƴidiri siko gasi on tigi kadi fuɗɗito o yarfa sawta o ɓantay to makko on bittalbiya kala baykaji wonande gorko ila an yarma ha o fero jumratal aqaba e aqabaru jandunu yawmal idi nyande julde donkin thumma yakhruju rifti o yalta non ila mina o yaha mina man kana kala on laatinoɗo bi makkata mo makka muharriman o hormino yawmat tarwiya nyalande jeetati donkin non wal afdal ko ɓuri moƴƴude kon an yakuna kone laatto khuruju yaltugol makko ngol qabla zawal ko adi dirtugol nangen seeɗa fa yusalli biha zuhra hara ko ton o juulo e fana wa baqiyatul awqat e waqtuji hedditiɗin ilal fajri ha ka subaka way bitu o waalo noon laylata tasi jemma jeena yaɓa on o waala ɗon li qawli jabir sabu ma ko jabir radiyallahu anhu wa rakaba annabiyu annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam waɗɗino ila mina yawgol mina fa salla biha ɓe juuli ton az-zahra wal asr wal maghriba wal isha'a wal fajr ɗiɗo waqtuji joyi fof suma makkata refti o ñiiɓa ɗon qalilan seeɗa hatta tala'ati shams ha nangen fuɗa walaysa dhalika wajiban non noon na wajibi goy kono ko ni nelaɗo warri ko gerdugol non ngol ɓuri bal sunnatun ko sunna wa kadhalika ko ni al ihram hormini ɗon kadi yawmat tarwiya ñande jeetati laysa wajiban horminagol ɗon kadi wona wajibi falaw a harrama bil hajj so tawi horminani ke hajju ngun qablahu ko adi ñande jeetati aw ba'dahuma o acci ha ñande jeenayi jaza dhalika aray ɗum ino dago kadi wa hadal mubit ngol ɗo walugol kadi ɓe mbina mina laylata tasi e jemma jeena yaɓa on wada as-salawatil khams e tottugol julɗe ɗen joyi foppu fi ha ɗon sunnatun ɗum kadi ko sunna walaysa bi wajibi wona wasi ko farilla summa yusiruna refte ɓe yaha sabahal yawmi tasi e subaka ñalande jeena ɓere nde mbada tuluyi shamsi ɓawa nangue fuɗi ɓe yaha no min mina ɓe yiwa mina ila arafa ɓe rando yo arafa wa arafa no kulluha arafa fop teren on fop pellum ko fop mawgi fon kaka darete kala ka dariɗa a darike illa batna arnata si wona e kun nokkum wiyete kun arna ɗon daretake
fa fi ayi makan e kala nokkure waqafa al hajju nde hajjiyankejo dari min sahati arafa immorde tere on arafa ajza'u haray gaynanimo al wuqufu daragol ngol fihi ɗon ma ada siwonatum ma istithnahu nabi konko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ittintini wa kunnukum kun nelaɗo ittintini batna arnata ko kunnukum wiyete ko ni aray kun hiɓe waɗi kummande holli en se yeehi en pani ko taako wagad bayyanat hududu gomɗi no ɓangina keeri ɗi moƴƴa arafaton bi alamati fi andingol fi kunnukkuhum wa kitabatun e bindi wonande wawɗo jangude on tawa en winda arabu e anglais fo tuutahu no laɓɓina feññina arafata arafa min gayriha e ko hina arafa fo faman kana kala laatiɗo dakhil al hudud e nder ɗin keeri al muwaddaha laɓɓinaɗi ɗon fawaray on no fi arafa imo e nder arafa waman kana kala laatiɗo kharijaha himo e ɓawo majji fa yakhsha harayno hula annahu no kanko laysa fi arafa hara wala arafa arayno hulɓini ha nder tawata kanko ala e nder arafa fa alal hajji no fawi hajjiyankejon an yata'akkada min dhalika nde o tentinta ɗum moƴƴa wa an yata'arrafa e nde o andata ala tilkal hududi ɗiɗo keeri moƴƴa li yata'akkada fi yo fellutu o tentina min husuli immorde hewtugol makko ngol fi arafa e nder arafa fi yo fellutu way wonde ninimo e nder arafa fa idha zalat ash-shamsu sinange muti sallu zuhra be jula fana wal asr asran be rabbindina be mana darde didi wa jam'an be ada kadi jam'u bi adanin wa iqamatain nuddinandu woturu darnangoji didi wa kadha ko non kadi wa kadhalika ko non yuqassiru sala be rabbindinirta dendanangal julde arabaiya nayna yankoje den fi arafa nder arafa don wa muzdalifa wa mina lakin sikonitu fi arafa nder arafa muzdalifa e muzdalifa yujuma muɓindirte julde nden hakkunde fana alansara hawtindirte futrogeje hawtindirte ko gassaru raɓɓinɗinte kadi o juule ɗiɗi si wona futuro ɗon ko tati wa fi mina ine nder mina yo gassiru ɗon ko raɓɓinɗinte ɗum wala yujuma o kono hawtindirtake bal kono yusalla julete kulla salatin kala julde fi waqtu haka waqtu mayre li adamil hajati ila jami sabu wasegol hato jingol e hawtindiri parce que hawjaka heñaka hulaka fus gandu fus ala ko ɗo wona walede thumma ba'da ma yusalli refti ɓawo o juuli alhujjaju hajjiyankoɓɓen azhara wal asri fanay alansara kasaran ɓe raɓɓinɗini wa jama'a wa jam'u taqdimin jam'u adintingol fi awwal waqti zuhur ka arande waqtu fana juula fana watta alansara darɗe ɗiɗi yatafarraghuna ɓe sohlina ɓe occupo li du'a e du'agol ɓe natana du'a o tadarru e yankinagol wal ibtihal e faalegol ila Allah faade ka Allah ta'ala to ɗon wa hum ta kamɓe fi manazilihim ɓe place ji maɓɓe ɗi min arafa ɗon wala yalzimuhum waɗɗaki ɓe an yadhabunde ɓe yahata ila jabali rahma ɓe inna be pellum wiyete ko rama be kamɓe ɓe ƴawoya ton si ɓe wi feere yahugol aw si ɓe wal feere na ɓe wi be wala yalzimu waɗɗaki ɓe an yarawhu nde ɓe yoyta kum pellum aw yushahiduhu ma nde ɓe tawoyte ɗum fi ko ɗon nelaɗo darino wala yastaqbilunahu wona nunnagol kum fawiɓe haala du'a e wala yastaqbilunahu wona fewtugol e kadi e makkum waɗɗiɓe haala du'a e nder leer du'a o wa innama yastaqbiluna al ka'ba al musharrifa kon to ɓe landa fewtugol kaka ka'ba tedduɗo ko ɗo woni qibla wa yanbaghi no hani an yajtahida nde o tinnoto moƴƴa fi du'a e du'a wa tadarru e yankinagol wa tawbati e tubugol fi hada al mawqif al azim e nder nde ɗo darande teddunde wa yastamiru uddumo fi dhalika e nder ɗum o sano fotater da'a rakiban o tori o waɗi du'a ko waɗɗiɗo aw mashiyan ma o waɗu du'a ko o dariɗo ko seppuɗo hoore koyɗe himo du'ade himo jindude aw waqifan ma o waɗu du'a himo dari aw jalisan ma himo jooɗi aw muttaji an ma himo waali par ce que no selli sa dariki ha joɗɗa sa jooɗiki ha walɗa koni ko daragol ngol ɓuuri moƴƴude ala ayi halin kana e kala alhaal mo woni yo wattun du'a jon noon wa yuhtaru hino suɓana en ɗo al adiyati du'aji alwaridati joluɗi wal jawami'u e moɓidiraɗi gaseteɗi waɗede ɗon ni gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo ko maki afdalu du'a ko ɓuuri moƴƴude e du'aji ɗin fop du'a yawmu arafa ko du'a watteɗo ñande arafa wa afdal kadi ko ɓuuri moƴƴude ma ɓulta e ko wowlata ɗon kon fop ma wa afdal ko ɓuuri moƴƴude du'aji ɗin kadi fop ma ɓultu ko konko min mi wowluno ana min wan nabiyuna e annabaɓe editiɓe min qabli adiya minen ɗon fop
كما إننا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير on tigi o toroto piiji boyi faaleji makko adna e laara kono o duumoto e ɗum ɗo wa yastamiru o duumo fil baqa'i e nokkure bi arafata arafa wa du'a e du'agol ila ghurubi shams ha nange muta wala yajuzu law daganake ma yansarifa min hande woncitoto o yiwa arafa qabla ghurubi shams kadi nange mutude fa in sarafa minna so woncitike o yalti arafa qabla al ghurubi kadi nange mutude wajaba alayhi ruju harayno waddimo kadi artugol liyabqa fiha fiyo heddo don ila al ghurubi ha nange muta fa illam yarji so artali haray hajungun no selli kono wajaba alayhi damno haray waddike mo hirsugol dammil li tarki al wajibi sabu ko wacci kon hunde waddinde mo nde waddama si wi'ama jeeƴan adabu shatin ko hirsugol dammil yusiu ha o seddi tangil alal masakin e miskina ben fil hurum makka ton kadina miskina ben ka mabbe kala ona miskina ben ka mabbe aw sababa garaten ma hirsugol nay jeedidi aw sababu duna ha mangelo di yetti wa waqtul wuquf waqtuji daragongol yabudaw dum ko fuddata biziwali shams ko ila kanange dirti don yawma arafa nyande arafa ala soye do ko selli kon wa yastamiru on tigi duumo daragol don ila tulu'il fajr ha kanan ka fajiri on feeri don laylatal ashir yemma sappa bon faman waqafa naharan kala darodo nyalorma wajaba alayhi no waddimo albaqa'u heddagol don ila al ghurubi ha nange muta fiyo jemma hun kun seeda yowon o darino jemma e nyalorma faman waqafa kala darodo laylan jemma ajza'u haray dum yonanaymo walaw lahzatan haystayuni ko leppango yitere li qawli nabi sabu ma ko annabajo sallallahu alaihi wasallam man adraka arafatin kala hewtiti do daragol arafa bilaylin jemma faqad adraka al hajja haray o hebi hajju ko tawton ila kananga gen dirti nyande jeenayi ha do yo fajiri feeru ka subaka sappa bo yo taw a hebi periode hun darakun don wa hukmul wuquf nya nafore daragol ngol bi arafa annahu ko baywoni dum rukunun ko farilla min arkanil hajji farilaji hajjudin bal sikoni tode huwa azamu arkanil hajji daragol arafa gol ko dum buri mawde denda nangal tugal hajjuden digawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado al hajju arafa sanani hajju ko daragol arafa wa makanul wuquf nokure daretende huwa dum arafa ko arafa bi kamilin no timmiri bi mana ko arafa fop masahatuha muhaddada wondude e tere mun yaajudo e baado keri na don fop man waqafa kala darido kharijaha ka baawo keri lam yasihu haray sallata o fu daragol makko gol dey aray o fillito waffaqallahu aljami